Ngiyanibingelela abazalwane egameni likaJesu. Bonga abazalwane lithuba lengitholako lekuthi kuyi-Women's Day. Phindze futhi sifundzisane sibomake, sifundzisane livi laNkulunkulu. Ngiyawuthanda nje kubingelela babewethu Chief Bishop Zulu. Ngibingelele bonke abafundisi labakhona phakathi kwendzawo. Phindze ngibingelele nabomake bethu, nabogogo bethu, nelusha lwethu, na Sunday school wethu. Namhlanje abazalwane ngidawuthanda ukuthi sike sitibute umbuto sibambana bakaNkulunkulu ukuthi yini kahle kahle lesilethe kuJesu noma yini lesende sakhetha Jesu. Sahluko sami sitawuthi what brought you to Jesus, because bazalwane tatikhona timvo lebesingatikhetha kodwa thina sakhetha Jesu. So ngidawucela ukuthi incwadi yethu yokucala lesitayifunda sitawufunda Matthew waka 15 from verse 22 to 28. Yena ufundzeka ngalendlela. 22. Bheka kwavela emikhawulweni yakhona owesifazane waseKhanani. Wakhala wathi, ngihawukele Nkosi indodana kaDavide, indodakazi yami ikhwelwe kabi yidimoni. 23. Kepha akamphendulanga ngazwi. Base besondela kuye abafundi bakhe bamncenga bathi, mmukise ngokuba uyakhala emva kwethu. 24. Kodwa waphendula wathi, angithunyelwanga kwabanye, kepha ezimvini ezilahlekileyo zendlu yakwa-Israyeli. 25. Kepha wayeseza wakhuleka kuye wathi, Nkosi ngisize. 26. Waphendula wathi, akukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana usiphonse ezinjaneni. 27. Yena wathi, yebo Nkosi, kepha nezinjana zidla imvuthuluka ewa etafuleni labaninizo. Khona uJesu waphendula wathi kuye, oh mame, ukhulu ukukholwa kwakho, makube kuwe njengokuthanda kwakho. Indodakazi yakhe yasinda kusukela kuleso sikhathi. Amen bazalwane. Kule ncwadi lena ke bazalwane kwekucala lengidawucela ukuthi sike sikubuke. Uthi lo make ngiside Nkosi, imbotsa yami ibanjwe kabi lidimoni. So uma ngabe sibomake kunaletimvo letisisonzeta kakhulu kuJesu noma tingacondzananga nathi direct, kodwa tibamba bantfu labasedute nathi kakhulu. Amen bazalwane. Esikhatsini lesiphila kiso bantwana bethu babanjwa ngema-drugs, babanjwe natimvo letinjengekutsandzana kwebulili bunye bese kuhlukubeteka thina batali. Amen bangcwele. Ngakho-ke bazalwane kubita ukuthi bese sibuyela kuJesu sincusele bantwana bethu nemindeni yethu. Amen bazalwane. Kwesibili uthi Jesu akukuhle uthatha sinkwa sebantwana usiphonse ezinjaneni. Therefore in short kusho ukuthi Jesu wayefuna kuhlolisisa inhlitiyo yalomake, afuna ukuthi abuyele kuye kucala before asitakale kuleso simo labeka kuso. Amen bazalwane. Njengoba yena asinkwa sekuphila, udzinga ukuthi lo make adle yena, abuyele amkhethe abe inkosi nemsinzisi wakhe. Amen bazalwane, ngiyathemba ukuthi siyavana. And then kwesithathu waphendula wathi, netinjana tidla timvuthuluka letiwa etafuleni lebanikati, which means yena lo make bekasavele amkhethile Jesu. So bekafuna ukuthi amside kulesimo semntwana wakhe ngoba as much as le demon likumntwana wakhe kodwa ku-affecteka yena kakhulu. Amen bazalwane. Kwesine Jesu uveta injabulo nekunetiseka ngemphendvulo yalo make, because lo make ubonise ifaith, waphindze futhi wa-acta faith yakhe kwaba kusinza kwendvodzakati yakhe. Amen bazalwane. So esikhatsini lesiphila kiso bazalwane, Jesu uma ngabe bekangasibita
athi izinjana besiyofikelwa give up Steve esitheleleka kanti ngilapho kumele sibuyele kakhulu kuye sinamathele kuye Jesu singabe sisasuka kuye haleluya ngidawucela ukuthi futhi bazalwane siphinde sibuke Luka waka 8 from verse 43 to 46 yena ufunzeka ngalendlela 43 owesifazane owayenomopho iminyaka eyi12 esekhokhele izinyanga konke abephila ngakho engenakuphulukiswa umuntu weza ngasemuva wathinta umphetho wengubo yakhe kwanqamuka masinyane ukugobhoza kwegazi lakhe uJesu wathi ngubani ongithintileyo na bephika bonke wathi uPetru nababenaye Nkosi izixuku ziyakuminyanisa zikuqindezele kepha uJesu wathi ukhona ongithintileyo ngokuba ngizwile kuphuma amandla kimi amen bazalwane loma ke lo lesifunza ngaye lana kwakumthathe ukuthi akhole kuqala bese soya actor futhi faith yakhe bese soyafinyelela kuJesu kodwa kwabanzima kakhulu ukufinyelela kuJesu ngenxa yesixuku lebesimvimbile sixuku ke nowadays representa the challenges lesibhekana nawo uma ngabe sifuna kuta kuJesu lawo ma challenges lawo ke kubona sengazi ukuthi alukho lishintsho etimpilweni tethu sibona ngazi ukuthi simenza wonye labanye baba bayaphumelela kodwa thina sibe sina Jesu so loma ke lo in short usifundzisa ukuthi lukholo lwethu malungavinjwa kulesiqubu noma sebathi sewungcole kangakanani kodwa wachubeka wathinta umphetho wengubo yakhe emandla aJesu awenda umsebenzi waphila so ngithi kuboma ke namhlanje asichubekeni nekukholwa sibuyele kuJesu nasesikhatsini sanamhla siphinde futhi si-act ekukholweni kwethu amen bazalwane ngiyabonga kakhulu bazalwane sifundo sami sanamuhla besilapho nje ukuthi asikholweni siphinde futhi si-act naku faith yethu sibuyele kuJesu sibambelele singabe sisayekela ngiyabonga kakhulu bazalwane inkosi yemusa iyawubusisa lokho lesikufunzile amen